Oda ayizinsizwa namhlanje lamadoda ayizinsizwa iwona ke lamadoda asezinsika uthi ke walwa ukungazi ngoba ukube bazi engabe akasimbandakanyanga nocansi lana ke sikhuluma ngomfokazi wakwambulazi unqwazi lensizwa kaMamkhwanazi eyaphuma yaye eJozi ihamba ngoba ifuna umsebenzi yawuthola umsebenzi yathola nezintokazi ezazizinhle wongafunga ezasenazi yahlala yadla nazimali kuthiwa inkinga ke ukuthi ubengasalali wakhe umuzi ubeselala kweminye imizi engasala nowakhe umfazi elala nabanye abafa bakweminye imizi alale namadoda kazi akweminye imizi alale nezinto kazi sakweminye imizi alale nezalu kazi sakweminye imizi engasalele wakhe umuzi umefika mesekuthiwa ngishiya imbuzi esenomkhuhlane oxaka ngishokala imuzi enesenefuso sandulela ngculazi umesha uthi walwa ukungazi ngoba ukube bazi engabakazange wasimbandakanya nocansi ayakhala kwakhe amadodana namadodakazi akhe lomnimuzi kukhala ngisho umkhwe nomkhwekazi bekhalele yabo indodakazi eyayinhle kuhle ubisile enkomazi yadlala abantu abangabazi namhlanje ihleli phansi ikhale ezimathonsi ithi yalwa ukungazi ngoba ukube beyazi engaba izange yasimbandakanya nocansi ngithe kunalamadoda ezinsizwa namhlanje lamadoda ezinsizwa iwona lamadoda sezinsika iwona lamadoda sezinsika ukonela uthe isimbo ngemdala